Bismillahirrahmanirrahim. Ovo je vrijeme odgađanja, generalno. Znači, uzmite od škole. Imate li danas studenta da uči počeo semestar, počeo učiti? Ma kad to ne postoji, takvi su umrli. Kad je ispit? Sutra. A dobro, idem još na čaršiju, kafa, pa ću malo s društvom, pa ću na jacu, pa vi ću malo poslije jaci da sjedim, da ja to preletim. Pa inšala, oslonit ću se na Allaha, knjigu ću staviti ko nastavi jakat pod jastuk, ne bi li šta iz jastuka uletilo u glavu, ko uleti, alhamdulillah, ne uleti, ima drugi termin, ima drugi ispitni rok, inako baba me školuje, haj babo je koban komad, stisni, babi izleti pršljen, ti fino prodaš pršljen i uplatiš školarinu, boli te, briga brate, šta ga ja imam učit od početka semestra, neci peci, ja što najbolje su pitanja, nedavno mi došlo pitanje, kad sam na ispitu, veli kad je da, ne, veli ako ja lupim, da, ne, veli, jel to haram ako sam ja nakon na ofrlje lupio? Ma lupaj na ofrlje, brate, uvijek uzmiješ od 10 da ne, staviš sve da su ne, 5 ćeš pogoditi, mirna Bosna, brate, to ti je, još ako budeš sretan, koji da onako ima nešto u fika, hopa, sedmica, brate, prošao si. Pa kaj, mogu li ja kaj, da, ne, nakon kaj ne ofrli, da ma boraš, lupaj, što ješ moći. Ljudi odgađa, sve se danas odgađa. Pa se odgađa i teuba, i pokajanje, i hidžab, i namaz, i hađ. Hađ, ljudi su uvijek živjeti ko Nuh alejhi selam. 950 godina. Dođe na hađom Kjabi, ne vidi koliko je ostario, ne vidi harema čovječe. Ali eto, on je došao da obavi hađ. Alhamdulillah, rabbil alemin, nek si došao, nisi bolan došao kad si bio mlad, da znaš šta je ibadet, da to osjeti. Ne, daj da kaj proživim još malo ovog hajvanskog života.